Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi al-karimi. Wassalatu wassalamu ala Rasulihi khatamun nabiyyin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksakan, mga pagariakan, mga ariakan, sanrakanupman so kalilintad na gusto ka pipiya ginawa banyusan mambagian mga darpayo mga ningusik wala siyapan tanong niyan ko kapakataling umaw mga fitna, mga awidakal di kagagaw mga parateta no. Siyap no Allah sa mga pagaritano saging ka na Luzon, lalambo sa Batangas, sa Cavite. Nindana ko Allah sa mga Muslimun na miramikiran sa siya po Allah. Mga barasang bayangon na kipag-agama na siya po Allah sa mga tamukiran, sa mga matairan, mga pamileran. Nayamala na siya po Allah sa agamairan. Manintano si ko Allah, sambihin Allah so pengadar kano. Kanabas ka na buhay miya kasagat saging kaya mga idakal kaso mga pagarinyo sa Marawi na sumiagad sila sa mamu agu kepa kaya padga na rompan na nagiya din suka pagintaw iti sabab pa sa manusia na din yang pelipati agyang utwa kipapantagan ko Allah tilindaan so baya ginawa. Sorry sa mga pagaremi sana dapang katarang isumbayang na pamimikirang ano aki mga pagaremi. Sorry sa mga pagaremi sana dapat naganak sa ikaw babu di ka sukat ako mga tamo ka haram dataro ka priba na gusto sa langusan. Talindaan tanong rin mga pagarya. Sorry sa mga pagaremi sana mga papasang ikasukub. Daki kekuasaan na rin mga pagarya arumuar sa kapakarundan. Naguso kapakataling o siksa Allah. Ninyo lilipati aging ka na dinyo di kasekub na kandir matanan. Nakilukan sa tamukyo sa haram at pakikaniyo kung mga matayo asabab kakaantiro agamayrampan. Naliro pa naging ka na mga manok na kanauba inadan ka anyo sira ni ba pakambubuno anyo sira ni ba pakasukub inad nanan wallah kaparar kita no antano misda salungan na mauri na bandap ka nagyuso di katiro mga pagarinyo mga ustad giraakwan na managadimanag askanok manipsukub bro. Di ka pa kayo ba kaya sakitan so siya ayam binatang skay sabab pa di ba di makasaop ay pakasaop pari pagarya so malukano pamimikiran skarya pagarya miya indigang sa dataran na manok at tatanduon na para busa kasukub na di ka ki pagugup saging kanan maratagalbak addalu ala syarrin kafa'ili sukang guna na uwang ka ko tao ko siya marata nang galbak nang utaping guna na uwan kaon sakay sabab nadatar budi nga ding gulawlan gina niman to lumalagaday saging kaya mga darpatano mga sites tamam saranaw tanto ko mindakal sa mga sakuban mindakal sa mga tarik why tano din yung kakana ba muslim pakapunay pagaryakan. Kaya pakapunay na mga tao daon sa agama, daon sa Islam. Sus kano sana mga uluan, malaanan na atas tanggungan, amar niwanan. Kau ka so kapakatan ako yung duwid akal na sa mga tiuba na ayas sabab po to nagyang utakap pakala o dusa ko ingad. Na sabab ko kaya pang raw niyo ko kadato na atas tanggungan niyo na magisir kanon. So kap kasakiti ko pagtawa sabab ko dusa ingad ad nagaganiron sa karna ni ron na
isap na napki uman si iku awid akaliw sa alungan amore ko kipapantagni ko Allah. Ti sabab pa agupkano agus kani mala kagupan sa ayamana na kita perla kagina na ria mga tarik imbabala na di sekuban na kailay niyo pa na gira na mga waktu ada menapkat ono na Jumaat na disiran di sekub na dala butirang Jumaat mga taon na nami mga wakwagama skano mga uluan na nagaganian malo kano pamimikiran ko atas tanggungan niyo kamaragnari mga dato ami so somaria sa alungan amore Oreno to mga ori Allah na yapan na yaban dengan tanu si saging gaya mapia kapipita saging gaya alungan na salasa at ay pagalas 9 dun naging gaya hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam iningaranan o mga ulama sa tigiran ayatay talaging gaya mawdu o di naging gaya hadith na irji fasalli fa innaka lam tusalli sembayang ka kasui ka naguka sembayang seruman kada ka makasembayang kaya bandingan tanong hingga hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam miyakatita yung Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا أقمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه Miyakatita yung Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya suatun su Allah mata nasun Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyakas sumyulid sa masjid na miyatun duga sumyulid mambu agyong kuto amama na misembayang Orian yan na miyakaw maku Rasulullah kasumyungon na siya alam yan su Nabi sallallahu alaihi wasallam na simbagu Rasulullah so salam yan piyakan dudiya nun so salam kung masambagu Rasulullah natigyan na irji' fasalli fa innaka lam tusalli kasui ka nagkasembayang ka mata na da ka makasembayang namisembayang managyan ko to adato mama kung mapasad man sembayang najaa namiyakaw mapman ko Rasulullah na siya alam yan paman pasallama ala nabi nasimbagu paman Rasulullah natigyan paman na irji' Wasalli fa innaka lam tusalli. Kasui kan no kasembayang mata na daw masembayang. Sumiyakat lo niya no to manggulaw la. Mangguan na sembayang na maong ako nabi, na ako masirom man, salam niya man, tigip man o Rasulullah, sembayang kada ka maka sembayang. Sumiyakat lo niya no to manggulaw la. Sabab ro na, kutiman na nagyang utama man, at tigina, walladhi ba'athaka bilhaqqi ma usinu ghayrah. Ibtatiyan ko Allah sumyugur ka ko untol, sumyugur ka ko benar kadap na ba ang sipag uman sa kapya. Dap na ba ang katawiya ba inin kapya? Gi ipita man na katawi koron. Ito sa mga ngalimbabaan. Gito sa mga ngalimbabaan na kabayan na makasul ko surga na pangedegnian so untol. Sop masop sa bagi na din matawi man to tahiyat na danyan din pangisian kay kuya. O ba kon kato kawiya di matao. Di matawi man tumatya sa Fatiha. Na din betero taro kay tatapo kay nga kaya uba katoko ya di mata umatiya nimi memori sa Fatiha kaya dakla mga Muslim subhanallah ya rabbil alamin dun imyaso aging kay mga tao ini kairan suwagameran ni kairan suwagameran ubayran paganada di mata umatiya sa Fatiha di mata di maka memori sa Fatiha di mata tahiyat taman ni man to na di kada sa masjid pama di sembayang so teteger niya nagyung tad niya nung katawi
Dan yan paganda da ko mga ustad, dahil si kumatawron, to naribatan siya, surat ng karak ng ustad, at tinigriyan din, nagyang ko to, adin yan nun kataway kakagit, tataban nagyang ko to kaya yan. La yata'allamul mustahi, wala al-mustakbir. Di ba kaswa sumalay kaya, agusto takabur. So takabur na laman ni maaloy na, kataw na kananan. Anak pengendoon sa Quran na dirun magubay ka, matawa ko kimatya sa Quran. Pakabatian na kabun na di bisa imatao. Ngayon ta katakaburiron ka, kikiburiron, kipupuro niyan sa ginaw niyan. O ay, kagiwata, agi ngay pengendoon na dirun pa karaw muntod, ay matuas ka niyan. Dito pa kaswa. Naginan sa kibra, pada ko mga ladusa. Si mamusi malaika yan, ay kuya yan, nubamatero adi matao. Ay kabaya yan, adi tiro na, alimanan, matawanan. Napapepe ginawa niyan, kakagip ke taluan mamusa matao na da umbuso to. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimabazatin min al'adabi wa lahum 'adabun alim. Dingatang kapa sa mga tao ipkeso atiran so gelebak amyang gelebak aknabiran yang gelebak. Na ipapudi kira na matang malamya pasad gari-gari mataw kari sembayang mataw kari pusa mataw kari mamuna mapasang ari mambui kabatian na sekali mau miataw taw kasumbayang ipkeso atian to ubadi dan yan to manggelebak au dan yan to ma kompleto dinya no to katawan ay kasoso atian din dinga ruat dinga to ati wala tangkapay basiram ya kalidas kunaraka kabagyan niran so seksa malipades. Jadi pagendisan sudah mapasad. Nagay to na ginga yasa ka sahaba na mabubuhay ni sa surga. So tigin niya Rasulullah alim ni pangdawa ko nga. Sige masa tanong na materon ka kaya ito adi ka kimataw sa mujud na tina nas kay mataw. Ito ha. Di pa i-correction ngayon ito ato na ito ba kibra matatagun. Okay, Ustad, o di na mga gari pangdunakas ka waki sa kapaso imatya kapaso isimbaya bakwari di mataw. Ay nagis kanobu ka mga miya makato kami din ay kaya pang doon naging akuan mga kangudaan akuan dapat akigari na sakay importante ro ka magangad mo mapata kami kapat pulukan needed miya kalima pulukan needed so putay ka na di ka matang mati sa Fatiha ay nga pa ka mana ayang ka ipendulug aging kaya mga tao na sige ginawang ka na di nga indulug api teror ka wala ko ang pusakom ay paga na indulug kasi kung mapya nagiginaw nga ay paga na ipagauna nakakunara ka nagiginaw nga nagis mananawag sa ustad mangdutan sa Quran mga ditan sa Quran piya ka lang nga po pres piya ka lang nga po imam mimanto na nauras tanong siya pangadi sa Quran na sukat terang na tambungon kan makaswa natina nagis kano mga uda ka didi kami bu sekarang nama kang udah nganapan ya Allah dapat na kapadiga ginaw nga miya kay did ka din kapakaya si ko dirun ka pamagitungan na miya karani kan kukubur na dapat na makatago ka kukubur ka na mataw ka matya sa suratul Fatiha karo ko nuto sambay hema to mangorip no Allah na tiya na fa'allimni pangandawa ko ya Rasulullah qal atep yang do nabi ida aqamta as-salah basta itindig ka sa sambayang na takbir ka Allahu akbar thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Orin ni nabat ya kasa Quran agina nati mga ulama sa suratu Al-Fatiha. Arokun o sambayang kailangan nama korek ka so kapambati agari sa gina suratul Fatiha. Kailangan nama korek ka so kapambati sa gina suratul Fatiha. Maswa ka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Maganda nga suka baca sa suratu Al-Fatiha karokna na nusambayang ka Andira misirili sa kabataan na didip manuto ang misirili miya namar natina hindi na sira naboto ale pa baditas kadibo to hindi ada mana tigina hindi na sira hindi na siratal mustaqim runya man mo piyakala okay nabagi na ni orasan iman to ginga iya
Pag-usain ta naging gaya irji' ginga hadith irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, mana niyan na iqra ma yatassara ma'aka min al-Quran. Berarti ang suratu Al-Fatihah. Giginan na rukunanan. So kasi ka benapa ko mga sunnah. Agui na sa Fatihah na rukun kailangan na masuk ka ng gari. Da sampai nga bon di ke berarti suratu Al-Fatihah. Bagana dengka. So marka urene na ti Rasulullah na ruku ka. Hatta tatma'inna kau tuskan yang gari. Hatta tatma'inna raki'an hatta man satikna ka sakaru ruku ka. Na bagi utam yang rukun kau tadu mana paatin digdeman. Gitu mutun sa tuma'nina. Iku takapa kabakan karo pipia, pagagino karo usagi ang gutu karo ruku ka. Reni na mabati agi ang tasbih na ukabupman. Bembangun. Kenapa singa pumati aso tasbih sa untua? Lalan ka. Untuk ka pepe dengan dikam bangun. Na pangatutun ka mga tada tarato. Ronya ni pepe sada. Sabab sagi ang utua dini hindi. Ato na ini nakanggagaan. Mga pagariya. Gina na tumaknina na rukunanan naging uta sambayang. Lang nagalabak na impedance. Ku agama. Di ka pakai baasar amin ninggulalan. Datar gariyo. Kay miyala luy tanubo ina malo nakapalumba-lumbat ya. Datar gariyo nakapunasbih ka. Datar nakapunasbih ka gariya. Kaya na mamana kata ko na dita pelakay sang utak anda mana ni kap kegegangar umat ya. Na ilain ta semudulkan anda baka de pure abang apa metua kaya pakabatian kana so pamikiran ka nagusudila ka. Oh, so ginan na kailangan nari pagariak na Muslim mabal sa kapip ya. Oy, papamal sanga malumba tari gare di nga tanto penggagani subhanallah 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 subhanallah. Bagi kita sun. Namimbala sung. Ni apa sadga manasbih namanya itu kan 33 liter S. Nama ko alhamdulillah na dinga kebal suingaran wallah kayap kebal kan alhamdulillah patan uga man. Tapangin man gina nakaga na kay kapanasbih barato bapas bi pugusan kanang nakaga niyan. Na-recordin ka manggari ka an kamaylay at itu mata na ribat agina na ulaw-lang ka sabab sa dinga kebal suingaran wallah. Kebubay nga mga day wallah abangan ko apakaradian ka o di nga po makataros ng ngaran yan. Ay baratos ka na ngaran ka na si Zedu pa man. Naibu pekeneg ka si iko'y telor ka ang utama nga tawa. Dato kay barato pa man. Naibu pekeneg ka na si du. O di na si zi. Pepuding ka pa man. Pepuding ka sa giyang uto akuan. Naibu kebal sunong ta zi. Kadi pemakatalo, pemakatanor, pemakabals di ke betu pia kaya yung tadi lu kagagani. Kebubayan ka mo tataw apa mana? Dataro to na ang inyan ka na nier ka isu suat. Na kebubayan ka ke suat ka yung bagingon so pemanganin niyan ka. So gitu mana ni mapagariak na Muslim na pemalsa nga so banga buka penasbih. Sa datar mabudi diga sembayang pemalsa nga. Allahu Akbar semuroko kana subhana rabbiyal azim naba shumlim record na kaman nagi na nakapumalsa nga mata na dikebals nagi ala kulli hal nagi mo tatumanina na rukun min arkani salah rukun na nagi nga sambay nga maputulan na binasa sambay ka kautos Nabi sallallahu alaihi wasallam ilay nga man mata guto sunat gari katahiyat al masjid agyang guto minisulid agyang guto sa katawa mamasa masjid. Ay sabna iya maadar kita no sulid kan sa masjid na daan sunat basa samulid ka sa masjid na sunat ro adu rakaat pembetul sa tahiyat al masjid. Setasla agyang guto masjid. Ini buga kerkitanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kay mo to. Nami sembayang sa kyo to sunat tapi sembayangan yan. Na umakum Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kaswi ka nawa sumbi sira mga dama sumbi. O pamakumra na natin na sunat buto. Batad pag istorya. Kenapa kagi sunat na bang aptikila ke pagari? Kenapa kagi sunat na bang kaku akan kasambaran ka importante na giro maneho. Di na da problema ka sunat buo na nabapaligot. Ilang man Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' kaswi ka nawa sumbi sira mga dama sumbi. Tahiyatan masjid. Napiki pag-importante yan nagyang utarokon. Higda ka sa mga paralo nga gari. Taminin ka na damati, mi araw ko ka daman ako taba na mi atin ka nagin. Misuming siya kayo, mirangang kanong na miya ka dudura ka atakiya pasad di kayo, nas ka na kaya pasad gan so patrakat. Lenga.
So malu ni pakai inaya sama simba tano. Di kano di nyusu semanga tawa kapag ito nga kapsimbiran pira 4 rakaat. Kanabiran pag ito nga di terimon. Importante miya pasaso 4 rakaat, importante miya atas biasa 33, miya balas sada di na bagian ni simba. Nah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Oreni natigina irka' hatta tatma'inna raki'a. Roko ka na baka pembekeng karo gariya samta karo roko ka na baka ginawa karo pipi pa adega karo. So marfa' bangun ka man hatta ta'tadila qa'ima. Maka bangun ka maka street ka. Maka bedeng ka sakatin ka nandega karo mga anda tumaknina ro man agu ka buban sujud. Na bagi ko tani ka na miagiro sami Allah liman hamidallahu akbar. Nada to tumaknina niyan. Nagiti mga tao adukaw ap kasukatiran katimuiran siko kapa simberang wallah. Tumasjud hatta tatma'inna sajida sujud kapman hatta man sa terkena karo mambu makam bekang karo mambu saya mana na kasu sujud ka. Makam bekang karo sa anto na di bana kasu sujud ka. So marfa hatta tatma'inna jalisan. Sujud ka nang bangun kapman na petik na karo man sa giyangutuan. Kapag untod ka ko pagalitan udwa timan as sujud. Ilang nga gina na tumanina kalangon dun nagu isasar taon dun. So masjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud ka man saya mana niyan na makatig na karo sa masjud. Nauriyan niya nang gilbakang ka nang gidan na tigo Rasulullah suan ka ko lamba ang mga sambayang. Yang doon niya naging sa kataw sahaba. Na sakatanod na yalangon mga pagariya. So pipian tanong sambayang tanong. Pematian tanong rin pipiya. So pematian so fatihah pembulsan yung pipiya mga pagariya ka. Roko nanan aging gai asambayang tanong. Roko nanan aging gai asambayang tanong. Dahil lawaging takiang gugani ngaon, aya mana niyan na dabu abang amiya kwa guna. Datari apa ma? Sama niyan na. Maganda sa Ramadan, mga wallahu alam o mga magatos gawi man to labis 10 gawi na kuma sa Ramadan. So mana patirawi tanop man na. Tatahajud tanop man insyaallah. Panintan ko Allah sa irampay tanop. Pagilo ba ka santa uno ni imam yo? Tika ada ke imam ro matango tega sika pagimam. Kako kagan. Na dikiti na pakarokutan no. Uba kasan miswa-swa pagarya kadiu ko ang anuben. Skano mambu ang mga pagarya mi, mga arya mi. Mga takabab na mga loksamiro na di magimam rapido. Natubat ka no ko Allah na ilenyo pipiya so dinyo di ka pagimam. Na batian ni o ino makasosoldanan si kuya maanan yan nakabatiya. Talutiman so kabatiya. Tahqiq, tadwir, agugiyong utwa, hadar. Malumbat ke tanto pipi agi uta batiayan datare ka batiaya ki tua na ditanu tu ketusan uta imam mansyawi ka batiai metunun sa maga nagi uta dataro ka batiaya kini na sudais na ubangan na lampas Banga so agi uta ni una Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin Dini ko apakara din sambayang mga pagarya. O banga na mapagi mamadataran na naawatan ka, tumabaka din baka simin sa walay. Gina ni maptero akar ka. Tumabakan si simin sa walay. Pagi mami nga bunso pamilya nga. Saka ba ni pa simin busa walay. Bapias kabu, mas tumu. Adun kaya simbayangan ka, tito ka simbayangan, di gina, minut ka sa gina nasa bura sa penggaling sa kamais. Tabi mga pagarya, madakala mga riyakan rakano, mga pagarya rakano, dataran ni kapagi mamiyan. Balasan yung PPS o ayat, balasan yung PPS o kateru Allah, patuzi kulla haqqin haqqa. Begani so kabnar ko kikabnar o ayn na kibegani rong ko kabnar yan. Kabnar o alif ama kamad kanurun. Nadu ka haraka. Na kabnar o Allah kabalsan yung PPS ko kateru yan. Nabay ni psusu ata ginawa niyo. Nabay ni psusu ata namiya si mayorun ro. Isin yun to na ikayat bati o Rasulullah. Uratilil Quran na tartila. PPS na ki mga pagarya matya. Naba importante na ata na rin na 30 minutes na 8 rakata. Gi sampai na tiyon man na imam. Uy, sampai yun kami ang bubawa ay kano kunara ka na. Banin kinu ara pakara di niyo gingi Al-Quran. Uy, sa tumudun so satiman ad na balinian adi sumya karam barambak ada banian timbang. Ginan. Ma'rif no Allah. Datar tumambus kanu tamat. Kumag sa Ramadan kagiginan ni kayalema na sanda nubub katon sa mga Quran tano. Napte tamat kan upman na din upman na mambu
Perapai dua. Ba pia miya kay say sangka mata mat sa Quran ay importante na titu miya pamalaskan nagu pipi naka. Adi gyang ko to milit tumitindi karon na girap na ri ako na mata buhay pupumete yan no. Napakal kata deman. At yugi buah katuntungitan no sa Quran na buah kami ron di mata otomanteng. Bas kanu bu mata ron na benda uman salongan natin. Makatamat ako. So kagagak na makatalaw po ako makatamat. Problema. Andi no niya betungon. Andi miya batia ka. Kabatia. Kenapa kailai? Kenapa pamikiran? Kabatia. Warat tilil Quran tartila. Iqra. Kabatia. Kenapa nabatuntungi sa Quran? Kena ubatuntungi sa Quran kang batian. Nambatian na pipi aman matia. Kenapa mandatara tawag yang uto mga padatan wigira mga ginawa itano rilansiran wallah. Atia roto kirano na ria pedwirano nam ini mabukuan atira na mata talaw-talaw goy seke na miya kata mata dun. Gitu na dem na magalabag yan. Napadagak na ba talaw goy na dun ngay ba bu ipendaga yan na mga sambe nga mga kakan na ba kan na mapadigalabag yan napkagagan yan na makatalaw goy. Napkatamat yan sa Quran na pamakindaga nga pipiya kay liya. Sila dun So record na ginaw nga para matangkad nga may kaya maratabatang siya. May ang buti sa Quran na datar to record na ginaw nga. May nga pagi makadatar na may agenggen na record na ginaw na malunga pakipamakin ko kalilida mga tawan to na magtururan. Udi na siya kumangostan kagina ni dalawan yan kakagisira ni matauron. Nabasubay ginaw nga pagariyan. Nabay nga suso at ang mga tao. Ang mga maamum ka tira na kailangan kapis na magano. Kadita no lumakay. Madaglag wana sa mga pwesto tanong nakikakagalusan sa manan. Begitu anto na ini ba na betad tanong na malutan na mamimikiran. Mga pagriyam di pakatan to pakatayas bani pelipati susambayang tanong na pipian tanong bani pelipati na tumanina bani lipati magana daging kanana suratul Fatiha. Pagana dan yung mga pagriyam na mga Muslim. Kaginan naro ko na nanong sambayang tanong. Walasangan wala sa mga dagdag lama piya paninangsi ko wala mabagyan niyo sa kalilintan nagusto ka piya ginawa sa ginganan ang mga darpayo paninangsi ko wala batano din mamakasul si ko surga iraw tanong si ko Ramadan na mapipiya ginawa tanong. Assalamualaikum.